posta importanta. Il material electoral per las elecziuns del Cussegl Naziunal e del Cussegl dels Chantuns del 8 d'october vegn tramès proximamain al Pievel. Gidai ervus ad eleger las 5 persunas che representan il Grischun en il Cussegl Naziunal e las 2 persunas per il Cussegl dels Chantuns. Eleger ne bec difficil, nus musain co chi funcziona. Mincha votanta e mincha votant survegn il suandant material electoral. Il codeget con ils cedels electorals per las elecziuns del Cussegl Naziunal, con mincha mai in cedel prestampa per lista e con in cedel vit. Il mussavia electoral ed i della Chanclia Federala, in cedel electoral vit per las elecziuns del Cussegl dels Chantuns, sco la test da votar e la coverta da votar. Duvrai per plagiar mo ils cedels electorals ufficials, emplani quels a maun e con una scrittura bain legibla. Per il Cussegl Naziunal avais us las suandantas possibilidades de dar giu vossa vusch. Prendai ina lista prestampada senza farmi dadas vida quella. Vus podais strichar noms d'ina lista prestampada. Linges vidas vegnan lura quintadas sco vuschs per la partida. Vus podais cumular pia scriver maximalmein 2 giadas il medem nome sin in cedel electoral. Sin ina lista endentant permess mo 5 noms. Vus podais panachar, vuol di strichar noms prestampats e remplacar quels tras persunas d'autras listas. Vus podais prender il cedel electoral vit e metter ensemen vos menü electoral individual. Per las elecziuns del Cussegl dels Chantuns scrivais us maximalmein 2 noms sin il cedel electoral vit, qua nadastia il medem nom bec venir scrit 2 giadas. L'elecziun del Cussegl Naziunal è in elecziun da proports. Per la repartiziun dels sets en decisivas las vuschs da partida. Ils 5 sets venien attribuits a las partidas en la proporziun da lur vuschs da partida. Suenter deciden lura las vuschs da candidat, davart la successiun entai per las listas. Per la repartiziun de las vuschs venien colliaziuns de listas tractadas l'emprim sco in unica lista, nua che vegn erui quants sets che la colliaziun de listas survegn. En ina repartiziun interna venien ils sets lura repartits sin las singulas listas, tenor las reglas da proports. L'elecziun del Cussegl dels Chantuns è per conter in elecziun da maiorts, elegits en quels candidats che han survegni las pli bleras vuschs. Cur che vus avais fatg vossa cerna, podais us trametter il material electoral per posta, al metter en la chiaja da brevs da la vischnanca u eleger directamain all'urna. Da pli informaziuns chatais us sin www.gr.ch/NRW.